Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Ja sam Toma i danas za vas spremam jednu fenomenalnu višnja banana tortu. Za pripremu ove torte potrebno nam je ovako. Jedan okrugli kalup 26 cm koji smo obložili pek papirom, 600 g krem sira, 150 g mlevenog keksa, 300 g jogurta, 100 ml soka od višanja, 3 kašike džema od višanja, 125 g margarine ili butera, 5 kašika hladne vode, 50 g šećera, 2 banane, 1 želatin u prahu i 1 vanil šećer. Pa ništa, hajde da krenemo. Prvo što sam uradio, znači rastopio sam ovaj margarin, zatim sam uzeo ovu veću posudu i u tu veću posudu ću staviti ovaj mleveni keks, pomešat ću ga sa ovim margarinom. Pa ćemo to fino da izmešamo kako bi se to sve fino sjedinilo. I to će nam biti, znači, podloga. Nakon što smo sjedinili ovaj keks, znači da ćemo ovaj kalup od 26 cm fino istresti ga. Nakon što smo istresli keks, uzet ćemo, pa rukama ćemo ga fino oblikovati, znači napravimo podlogu finu, svuda podjednako. Kao što vidite, svuda je raspoređeno fino i podjednako. Sljedeće što ću da uradim, ovo stavljam u frižider da ide na hlađenje, a za to vreme pripremit ćemo drugi deo ove torte. Sljedeće što ću da uradim, znači uzimam ovaj želatin u prahu i pomešat ću ga sa 5 kašika hladne vode. Znači ovako stavit ću ga u jednu šolju. Ovdje sam ja spremio 5 kašika vode hladne, tako da to ćemo ovako istresti. I zatim ćemo ga samo malo izmešati i ostaviti 5 minuta kako bi se on, kako bi on nabubrio. Dok želatin bubri tih 5 minuta, znači uzimamo u mikser, dodajemo krem sir, znači ovih 600 g. Zatim dodajemo jogurt, ovih 300 g. Zatim ovaj sok, 100 ml od višnje, 1 vanil šećer i 50 g šećera. I to ćemo fino mešati, znači dok se masa ne sjedini, mutit ćemo ga na osrednjoj, znači jačini, ne na brzo, ne na preterano brzo, a ne ni na sporo, znači pronađite neku zlatnu sredinu, dok se, znači, masa ne sjedini. I evo, dobije se ovaka smesa, kao što vidite. Sad ćemo od te smese da odvojimo 4 kašike, znači 4 supene kašike, znači ovako jednu. Što vidite, odvojili smo 4 supene kašike. Ovo ćemo ostaviti po strani, znači taj mikser. Nakon što smo odvojili 4 kašike ove smese, sljedeće što ću da uradim, znači rastopit ću ovaj želatin koji je nabubrio i zatim ubacit ću ove 4 kašike smese i lepo ću ga, znači, rastopiti sa time.
Zatim vraćamo tu smesu koju smo dobili sa želatinom u ovu posudu i fino ćemo ga izmiješati ručno. I evo, nakon što smo rastopili želatin za 4 kašike smese, dobijemo ovako jednu smesu koju ćemo da ubacimo u ovaj miks i fino ćemo lagano da izmešamo. Dobili smo ovako jednu finu kremu, kao što vidite ovdje. Krema je fantastična. Sljedeće šta ću da uradim, iseći ću ove banane. Znači, oljuštit ćemo i iseći ćemo ih na kolutiće, nekih 1 do 2 cm, sasvim je dovoljno. Sljedeće šta ću da uradim, znači uzet ću 4 kašike od ovog fila, ovako. I fino ćemo ga razmazati, znači da ima jedan onako tanji sloj, mada može eto i više, stavit ću 5 na primjer ili možda i 6, nije ni bitno, mada preporučljivo je do 5 kašika, ja sam mogu 6 i fino ću ga rasporediti. Nakon što smo ovo odradili, uzet ćemo sad banane i fino ćemo rasporediti svuda. Znači, onako fino, okolo, iznutra. I evo ga, nakon što sam rasporedio ovako svuda fino seckane banane, uzet ćemo ovaj krem i svuda ćemo preko banana fino rasporediti. Sljedeće šta ću da uradim, znači uzet ću ovu marmeladu koju sam malo, znači dodao sam samo 2 kašike vruće vode i fino sam izmešao. Znači ovako kašikicu i svuda pomalo, ovako po celoj. I evo, ja sam izdekorisao tortu kao što vidite. Znači, ova torta ide 3 sata u frižider kako bi se ona fino stegla. Može i duže, samim tim je i bolje. Pa, kad se stegne, ja ću vam je prikazati i odradit ćemo jedan mali presek. I evo nas nazad, 4 sata je prošlo, torta se stegla, znači provela je 4 sata u frižideru. Ja sam je sasekao okolo, znači izvadio sam iz kalupa, također sam odradio jedan mali presek da vam pokažem kako torta izgleda iznutra. Zaista je fantastična, znači fantazija. Nadam se da vam se sviđa. Ja sam zaista oduševljen. Evo, također pokazat ću vam ovdje kako izgleda iznutra. Recept za ovu višnja banana tortu možete pronaći na blogu Život sa osmehom. Također ostavit ću vam sastojke koji su potrebni za ovu tortu, znači napisat ću vam ispod u opisu videa. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, kao i prethodni moji video recepti, prijavite se na kanal Tomina kuhinja. Lajkujte, šerujte i ostavite neki komentar. Meni je zaista zadovoljstvo da spremam uvek nešto novo za vas. A mi se vidimo uskoro sa nekim novim videoklipom, sa nekom novom video pripremom. A do tad, ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.